tekan. Om Swastiastu, Bapak Ketut Marta sebagai koordinator Komisi 3 bidang prasmanan. Oke, napi niki aktivitas makin niki napi niki karya ini. Aktivitas makin niki persiapan angin nyangre semeton saking Bandem Benjang. Oh, nyangre semeton Bandem sane Benjang. Oh, saking makin sampun dipersiapkan niki. Mangga dengan mengecewakan. Nggih. Nggih, napi kekaryane niki. Wah, kari batak bener-bener bawang dengan persiapan bumbu. Ah. Nggih, mangga membagi antar Pak Ketut Marta nggih. Rahayu. Nggih. Rahayu ngaturang hayang. Sangat menyehatkan, menyegarkan, Jamu jadi fresh, asam, homemade dan natural, tidak pakai bahan pengawet. tanpa bahan pengawet. Niki jamu Bukan dulu ya? becik untuk kesehatan lihat kalang ayah. Kunapi nih kan? Mantap nggih. Nggih, untuk menjaga stamina lihat kalang aturang ayah. Laris, manis. Nggih, sampai niki juru masak sadar bubuk. Mantap. Dapur di Pura Jas Putih. Niki juru masak profesional niki Bapak Tengah Kampet punapi katre niki panengah Becek Rahayu. nggih ngaryani napi niki. Hari ini tiba demo nangan persiapan dan sore ini balik bos malam kan. Nggih ngaryani napi niki lawar sate napi. Ya. Lagi kenen angin masuk kita mbak mata nih. Oh nggih. Nggih Mandar Rahayu. Prajurus senior pinangan niki. Ke dapur kita. Oh. Dapur lagi sambal. Lain napi niki. Ane napi niki. Sambal. Ya mau bikin capcay. Sabca ya. Ya. Weh penganggus ah. Niki dong. Kan sambal niki. Oh, sok bungkilan niki bungkilan. Pak bari ngetang nadak. Dul, ngetang nadak. Kita mesdak niki bungkilan. Kamu jadi dari Madura. Bahan pesan.